Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka Jacob lakai ball jong ke Shillong Premier League 2019 bela penyat da ke Shillong Sports Association HJN Stadium Shillong. Ka Jacob nak kendai trek menta unai lor arzaka kendai. Kalalong hapdeng ke Kenhon jong ke Laban Sports Club bat ke Kenhon nang Kieu Irat Sports Club. Ka Jacob hapdeng kini ki Kenhon hakani kasngi kalalong ke Basong Shedha. Namar watla ke waina pedeng jongki kalahaban magno ya ke jing syarem. Henry ke jing lakai kalalong ke bayaran kadbor. Nado basdang ke jing lakai kini kasngi hadu banda kot no ke Kalamin. Ka Kenhon jong ke Laban Sports Club kalayo ya ke nam job hadien bakal perem no ya ke Kenhon nang Kieu Irat Sports Club da shigo lanot. Bat yakani ke gol layo bantam dau Asito Cross lengba ke penalty haka minit ke basan puai jong ke Kalamin. Kani ke sen baningkong ya ke Laban Sports Club bakan job namar ba kalai lekai South Sien Denter Shillong Premier League. Haka sen ke baningkong kalai kon persya ya kerenti haka ba kala syarem da shigo lanot. Haka sen ke ba arpat kalai kon persya ya ke Rang Rajit Sports Club. Haka ba kala syarem hadu san gol lanot. Haka sen ke balai ru kalai kon persya bat ke Shillong Lajong Football Club hangni ru kala syarem hadu sau gol lanot. Bat dai tat hakani kasngi ke balong ru kesien ke basau bakalayo ya ke nam job hadin bakala penrem no ya ka nang Kieu Irat Sports Club.